yasan ka naman tayo. Ah, wala de songran de tayo kayo ito ba ya na kuroy de tabay de tayo ito ba ya rari ongora na bang kay tari romani ra agay sinanugun taraw agay sinanugun kiribes agay sinanugun eita ya kana ko kumauri na ko yan tayo kayo au sumay na ben ako ya ibu sumay to kuroy kay may mo na aki yung bari ya kimya utiranari tindanet ande tayo ya nanga pun busumay ya dik nonde tayo kay ya busumay ko de ko meta kun de live yo ante Facebook ate YouTube ko busumay ko de tabale ko meta ko may ya kami uri ko na ben nonde tayo kayo ya kami uri ko na ben ko de ko ngora lagi nam radio ko na uri na ben tabale ko ngora may tayo kayo sarong kay an ko ngora ay yan kay daw kay bong kay ko ngora ay ra kay daw ara karuway wan tayo di naroon na rin tayo naging gebong tayo di kayo ara karuway wan tayo tayo meron kinagi pa ipon ng tayo kanya kaya ayan tayo ay pita titabas sasan nung oras titabas yung gebong sasan nun natatitabas yung gebong tayo yun nang oras yung kanya pa antay ipita titabas nabusiya kain to kuya pa nakira kinakumuhay kay pas nakana ko di team song I mean the team song kanya enang inakong kanya kanuan di tatay di kayo kita kongorayo ay kain to kuya yabu sumayin kami nakumuhay kay
kina Yesu harapa kain tu kuaya hani pana yang temero yang nakoroi nakoren tadi kayu kampesin dapa stebe to ante takarwa Yesu sutani kawai antaba di sikonan ante kina Yesu yai ibu kina pa mina temeu irona what the song ran tadi kayu sinag tawroin kan ni nungora kanon di day 9 ade ina kano kwa kinte tadi kayu sina busi jadi kita minta so apa na ronira ando na pete to wari na te ina tete nun tadi kayu tamera kumbaga sharo kon chawa rain kakawak are sinang ngora ya jasua kanuan tepung ayu sipunte metua ni kau kawai ta tamera papunda sim ngai sa kita umetam sa busigo kona kapara yara buren jawa yu an busumai da panasi mai gaspong ngai de metam te yai nanu ngai da kali ye jasu pasna poro wakin am tega metami me roiri ade na kairi da jasu an ngani to konan noto ani meta ta yai tamer sita taro ibugin to ware na jakin am teg pokonangan na dinini kodia jokora kora temerurung penetete jasu an konan mem kantani si busi ko ang kakapaya na koy na ni kapenera may mon na yun ni karukot tukin karoy na maguni na ko to wade buak ali na ko na ni kakirve aron ng oraya kinan namtea na koy na tayo di kayo pay kay retor ni kani ko saking kasi kororoy may ni kororoy na si may Yesu Kristo apuning ngay araw ya oras na kami amen.
Aya. Ay kami ora teman bayo okay. Ya ura ngatian na tuwa na. Ya no tan na makay na kay day day. Katamanan ni Maurin ka ba ng dahil kayo kain na ita? Panahon kami Maurin ako iming kami. Ang magito kindoro kon katwa tayo dik. Inang kakaita mo kami bukindoro ka na kiran. Nami kawayo arang tamaro arang gakad. Arang punta mo ni kawayo ang taraw arang ginak. Inanon takati. Ikakaita way. Ikunan ka utay na kumain. Dete. Inanon dita po ayo. Arang ni man naratay. Nagidoro ko yayo. Kaya pasaro ko yayo. Saro kong kain. Narakaruway wan tayo dik. Inanon na Borau. Inanon da Taeka Mwakoro ruwaywa. Saro kong Mwakoro ruwaywa tayo dik kayo. Sinangin ora tuwa na dito maruro ang kakawak. Kanta ni nga banda tayo dik kayo. Nang at kanta ni nga kakawak kimante pa para. Naki kaitarain kami. Naki tete neki na ko kami. Man na tete inanon naratang kita teso pa. Teso na ronira inanon nararirin tayo dik kayo. Antay ya katayan ipitahan na tapos teso. Antay episa. Ane teso na iri Magia hindi tayo. Sa ginano na baton, nati kayon, kahit arato ko, ito ay kamanin na inanom, aki au kanta ni ano. Nasite aki na kanuan tapay para, ni kateri kanuan tapay, ate aki na deswa, anate akantang gira na ko yung minanon na tayo kayo. Au kanta ni kapag sinakain, iroro yay. O kanta pa rin kakabayagin ka pa ni nanon nung ramin tayo kayo. To ako na mimi, babae ni ka pa ni, ay kakunori, hindi ako nabayo. Ako kawakin te pong ngay. Punsa kiro yaro yan mo. Punsa kiro yan kaya mo hindi kinta mo handay. Ira kayo ang tuwa na tanga atirik. Open nang iyon mata iyon norabe. Ay akakuwa. Ay ang kwarawan na bayo. Punukan ro ito universe. O yari yakin na kayon kuray kari dito. Yakata na kinna na tayo katero. O yakama tuwagi papunto kuwawa. Anini. Ang kuwa arawan na bayo. Nukan ro ito universe. Ni karakwagi abe ekos tiyo mata. Nipita to kuwawa yo. They poran na Nicholas Copernicus. Oya kunia sakit senta ti on na bayo in the universe. Ma puntay taya buburagay ngayero iti senta in the universe ayo. Oya pun sinubukan ko na beto ko wari ka man tawag. Ilo yata botan na mata tuwa na tangani mabubuat didik. Ita ko na bati sa manawan na Aristotle. Tiyo mata kinagin dire in the bungayo Aristotle. Pataman natin takaryaw. Ipakayan takarinan na the insect. Uni ay buena. Ia punta wagi na patetea ka ane matukuawan, patukuawa. Inanon bubuan didik. Kaya nga antayan ako na anong waya, tisawan na din na Aristotle. Antayan ako na kahit anarap ako. Nikarakuha kaya ba ako, stiyama tataman na Jean Baptiste Ramak. Yori ano ko naman ako Aristotle. At naman natin takariyaw, punsak the insect, matiyarakinik, seksyon niya buena, mawanay. No. Kanaro na pa iya ite pa iya ka kuwaki nanon bubuan dirigi patukuwa. O sa kinano na pa puntukuwa na. Ani takanta ni nga asin nakatiri nanon datay. O yaro na ba babundang iya kirisan. Ayat ako pa Sunday the tapes. O sa san ka para na ko ang kipong. At aro mauriya ibugin na pa ya kamen pa inaki. Inanon tatay yarang ni man. Punsita po na mata pa yaririkin kuwa. Agi tawag dayay kanako. Ndebo kaya ako sis. O tiyas, waya ka man tekin na, tatan, inakatayin, kairiyan ako, kain na nakaresa, tiyas, ay kagirisan, mantukaw. Takosas tamakura na tabi mawuwa, ruwaywa, o tiwagin yung tarakon na rekora-kora, ari tineta ni kaway, ari ara na tiriyapuro, o tatan, ari mama na yakain noon napa ni kapan, ro, itagin nakikay tatan, pa imama na yakain noon napa ni kapan. Itiwagin yung nakuha, o tiwagin yung mga ananira. No, ita ko tiyaswa, papuntatan ang mama na yamata. Puntatan na rin mama na yan na yewa, matam, doon taro kariyatin. Iyasa na batatan ni mama na yan na sintiyaswa, ikaman, imain, inanunduro, ay kapas. Titekan tangi na mayroon tiyaswa, tayo kayo, sinakatipin ako, sinakarawaroan kasuruwa to ko, papuntatan na account pa na suwa tiyaswa. May iyak imakuri po ning aya, imakuri na na-change, ay ino yamata. Anaswa tiyaswa, itibugin na nataw tiyaka tiyaswa. Kanaro na pa ako natatan, nikatoka anaswa tiyaswa. Oya ko na pa, nikatoka na tau tiyaka tiyaswa. Awan ni bukina.
erang target na diswatatan. O erang target na kita tapong nga tapos are pun ka ni kinayan doy makan tiaswan ka rikipay. Mga yaratatan kahit tarate sa karikipay men counterpan kanikina ibugin ta karikipay tapos taron nas marorokin ng gebong. Yay krisan ni ko ay kawari ki suwa kita buina. Aki ako rin tapon ni pain tiaswa. O anura ta kawan suwa. Kuna uring at tapong nga tapos intabuya. Ono pong ampong inumaguri men kasama guri. Matakay sipong anatapa si Yeo ayaswam. O amin o tagyayayang o. Pati ekares ari amin ay nanon atar maurin tapong inigituwan. Asak the tapas. Amon pong in the week. Ito pa yerik inanondoro ay karang nipes. Yesu ekakawag inatatabas. Rukawa tabi mono amay sikirisan na yawar katayakan ni Yesu ba enana kontaro maurin da umbantabun katuwa tabas at kaispong rukawa tabi mono awawar ka na patayakan ni Yesu ni matayo tumakoro wabuy mawa tagi buwabuy ari ikaw rin yan na rin pa anat tima to ang kawag na tatabas simuin wala ka na nakukaraw kana nang ito kauruwa ka ni Yerutaram ana rin anat tima to ang kawag na tatabas o ikaw rin iya Yesu na nastagin ng gebong pa anariyain nakipirin ako may Yerutaram detene pong on tatabas. Ara na nakakuha Yesu paano pun tima to anabotoron kawag na tatabas. O pun kawag na tatabas anabotoro Yesu. Awara ka na patatayakan na tayakin nakin makulit makulit bin patenu apin na o nakon na bin mau at yabotoro ari bauro iririri o tatarmaurin debong na tatabas at kay suwan pong. Yakipita na tatabas Yesu. Antay yapisa. Nanon at Yeshua, sinuri ang gipong pa, iyakipita na tapos. Puningay ya karoy. Iyaki ko na mga bisa, to Yesu, kito tatama yarori, papunti Yeshua na ba? Iyaki ko na niya ginagawa, Yeshua ay buniron. Maraki tenuwa no, pa iyaki pipitaki nga iyayo. Iyaki pipitaki iyo. Tapos yaratayakin na ay puningay yan na ba? For I am the Lord, I do not change. No. Iyakipita na tapas Yesu. Papuni Yesu ay karawan na ba tapas? Papunti sa karikipay na ba Yesu? O yan tayo yapisa pa. Iyakipisa Yesu. O wala ka na ba tabay para? O anorya? Iyakipita na tapas Yesu. Ipunta tarmauro na ba Yesu? Mana apotoro. Ito ko Yesu. Tataya ka ng nepera de primatenu at tikipanawanu. Ay wana na ko na ba Kristo. Kuha na noa. On the bungay. On nakitok. No. Iyakipita na tapas Yesu. Iyakipisa na ba Yesu? Aki pita tatabas sa abotoro na ron na sinori. Punna kaya terekos in denudo temens, apita tatabas, kaya kakuro yatabas, abotoro. Petero ikamatoa ato ko wayo. At paninira ro yan natabas si Yesu. Ay diri yan manakanan ka pa ni ata ko Petero. O Petero matan suwa akekan ka ngay. Iriya irikiran nanon tiyaswa. Nakoniran nanon yonata. Oh. Ayo to kuwa ng kakawag. Irang kakawag ilon Petero ilan nanon tiyaso. Singay. Ikukuray Petero nira nanon tiyaso o sa kinanon tiyamata. Ito ko na ba natayakan? Merok, atayakin na Petero, tumuan ni Petero, wow, matuwan na. Paya kam marakagin na ba Kristo, ibugimi. O kaswatero, akam nakakairi iyay. Pakam na to, min manakana. Raw, manakan Yesu ayo, kata na manakan ikangay, kakawagin na tatabas, naro-aro na. Ngayon ay kataan din mo yun, sinapuntuan na ba't manakan, nakin mga katani araman na kabo. Punan niya atayakin na Petero. Nero, ito ba yung atayakin na Petero? Yan ang kakawag, sinaturo ay mo yun manakan tuwara ito puto. Ito ko Yesu, yan atayakan ni Yesu, nukawad, tabi mano, naroon na suwari kang gebong, ayro ko inatara-tara kay kawagi ay, o nakuntaman niya, bantapong nga, tapos naro-aro na, o tiragi, nuwarabuki. Kati ni Yesu aro-aro na enana kon tarmaurin de tapas ni kato tapas ayo to wana ibokon manakan ni Yesu ato ara na no sinori ba Yesu e pan nakipita tapas ara ban na tapas o yan tay nga na ebisa imay na irita na ko maroro ikan nga banaon ka para bure on kori na ko yataro mamana way hataw na ko andabong ayo araw ataw kurak ay kanataw na ko. Hindi botak, tete, ni ka para na kuwanta tayo ayo. Aki na upan na yakin ako yung kami. Na umaroro on tayo kayo, kora-kora ka rin niya miro. Ma, tangiri at yaso pa na tayakin na tukuwa on tayo kayo. Ano ba yakin tayakin na tukuwa? O, nangiri nga ipatis sa kiwi.
Iya kipanin to kuawan na kanako. Ikaw anong puri ay. Ay na ba bro. Te purian. Mga yar sinang mo nang kanar kamata pa inta tayo. Takosas tumakuro tabi matenua. O tagi ba na ay tin matanu inte piki. Ay nura temen na siri. Payera ke may tari. Sinang mo nang kay tete and brabis. And si kay dibitaki ba ina ko maya dibitaki. Ayo tekan temen. Ayera ke may tari. Temen da pa para punto uya ke tau tek. Ikuna na punto tau tek ke tau tek ke na naro ke nara ke. Mayo itekina ke bayawera ke may tari. O tari era wata tirani ay. O kaparan ako an tiran dadadan brabes naron na tekina ke kosus to be may suwa to be manewa. Tiputan no matebes. Inawera ke tau tek ayo may bukon tiputan no. No matebes. O inura temen na siri bayera ke may tari. O tangaw no corona. O suwa suna. O tabina tabaw no ya yon corona. O tiara yeron tete ni pekan naswa yon nasuna no. Now te tau teka ya wera kenta kosis te bima tenua pun te tau teka ya na kora ana tete ni pekan naswa tera te tete ni pekan naswa erigi te tai are te tau teka ke te amata e tau are pun sia na pai teswa na pai teswa pun sia ia awakia e eron te amata e te agena itai ni mabi mari mawa te ki mu ruaiwa wanua ruaiwa e pun dia tata teswa ia ki konan sita boro na te amata ia ki konan ka boro ia teswa e pondar wano matiaso. Te tete ani pekan naswa punto kona anta ko ba yai makam ni kona ni bita ana swa tiaso. Aki pun kori nda pun paina. O teman na rinori ayeron terepari. O wen ayeron wen tepia. O win ayeron winter ayen ayo dinman na kamimi. Kamboshit herawa ta kini man na ikato ka yon teman na iyo. O terakon yangan na maka na man kain to kanu wen meta ta akora. No ganas kan na tata pa yeri kin tata yan aroko ibugin ko takin te kare se mata tau te o tore ono bu imano o moni panta kakawak basinaria ina tamu kanikinan brabes naron terayan tepia terepari o terakon pa ai ko taki ikai de bogata koses de bobo kan jon na pa imaran terori ma de buaga ka punto bobo ka ibugin te taro nauri ikapotua ki de bobo kan yon na naswati aswa Monte kakawag na suwat yaso babunan ro yan at utek. Tatan niki ano. Irang kakawag ba sinata ya de bobo ka ndiyon na ba yung meron ng terori ma de buaga de bobo ka ibukin de terori mauri. Ikaputuwag de bobo ka niyon na suwat yaso. O de tapes imenaroy inukan roy de bobo ka de terori mauri an. Imena inukan teso. Ganas ka na tare tekin na takoses o ri ay pasinata mo at de bugar tanira. Babugay kay akay ni roro akain kaparan ako deden brabes. Teten brabes sa kentanira, ato man akon teten brabes sa kantokosus. Mga yara kakawag ba, sinakaparan ako ang dadayayo. Kana po ko suway yung may mayna, iapuam tayo kayo, kung nang nurangan eh. Tekantan ngayon nanon teten brabes sa dadayayo kayo, wamanda ko kong orang. Teka nga ngayon na nasuwa teso, at yung nga pa na kong teso, o tububuwa kayo meron ng tekati, matabay. Anariri, diyo matam, anariri teso. At panin kaputuwa kayo, ang tetaron mauri, tetapas. Tani era tamakoro isuwa. So kira tabo kaya tani era tamakoro isuwa. O po sita po tayo ni Ben na kinta kosos tamakoro tabi matenua. Terayan, debea, maderibari o terakon. Apanin teakinak. Inanon tabo kaya tani era. Tani era tamakoro isuwa. O sinanoria. Inanon tani era tamakoro isuwa. Sinura ka para-parante tau teka. Anarak. Inanon muan tumuan bubuan didik. O inaputa tiya karis ya mata tau teka. Te tau teka naro ayo. Ita ko ba yang anak itamaka mayroon tiyaswa. Ito ko ba yay tamaka iraunan ko na hanipita? Anaswa tiyaswa. Tani era tamakoro isuwa. Sinanginoria ba antay? Imenaya? Otera. Darwa mana unta tayo kayo. Sinanakon ta ba ibara? Kakaya nung mukokoria ba antay de tau teka kayo. Imenaya de tau teka kayo. Otera ekaroy. O nawara kita tayo brabes manda pa ibara. Nata ko ba inakatayan pita anaswa tiyaswa. No, priya ita tayo brabes. Aya ka mantekinak. Payay te bodak, yay te tau teka, nakatayan ni pitana swat yaso, mana tapes. On nakaukia, merong on naba, nawara marita ko, punta ko yay makanan ko na ni bisi, anatapes yaso. Sinanoran. Taniera tamakoro isuwa, o tiki bana wuwa, tenua, itete taniera o kanga, ita ko ni min prabes yapong, onuria, akarin na ni kari, ang inikarawa, yawa, yon tari ya papaki. De tairi kita wana ngeta peni masu de brabe sa taniera
O yer ko na bayrona, temi ni brabes. O te pai ka para para temi yen, tani era te makoro isu, te ki bana wo. O era ke maitari, ke era ke maitari man nai ka papag, ai kaman, ai ka kokoro ro ia. Ayo sanora re te akina kina banta koso si te bui matenu. Poisita po mayo. Aman man nai ka era ke maitari. O apor ko kokoro te ia. Tira hai te ibugin te man te dan brabes. Sina kaparan dan saki kunan kapara nubunnoy na riyan ng ngayon punta pa para pun kapara pun iruna saki kuan ka kaya kaparan tani era dama koron isu ati kibana te mai isu awara ke metari man na ikapa pa ke kaman na ikakokoro aro yan ako te kibana wawi matenua te man na re te kaman punta tau teka at te kawa yon tepa ro te man ite ipukin te tau teka sinoria ba emeto anon te man patuya ke te tau teka sata anneke Nanona awa tau teka ika na werk. May buko ya botan no matay karang na mais. Mga yaretani era enoria man ika man ke tau teka ika awa ba werk. O na tau teka ntion na ba emo man na tay tani era dikak na kon naratay ay. Ita pa sure nga ara reiri era ta kawo. De kawo antay di ko steka na teka dokora man dokora na kon tiasip. O sinora nebukana da mami nebukana da remia de bowa ya babak. Punna yun ba kapanan te pa yete agin agin tamakoro isu. Punna re mayroon mga nang nakirigin karawata kirigin the detail hindi ba enanang ni mata at en promise sa iyo. Sa kaurang ari siri agin nang wan narakawuan tayo dik. Pabron puntia suara dokora. Miriam maposa papante po wari mabayna. Greece papasina at bras. Rome we kibis. O Europe yari aspagi. Raw wen the buwayo. Are mem tano o mempis. Erang tere. Poisita Borau ya yo. Mataba ya sanori ang kain tetame ya bo ya makatiya kinta tayo yo. Untuk kasus tapi matenu o tani era tamakoro isu. Terayan ite na pa ibugin Babron. Miriam na bosa ite ibugin Debeg. Terebari ite ibugin Greece. Terakon ite ibugin Rome. Koro agad ngaun ite ibugin Europe arias paspak. Poisita po koro agad ngaun matabonwe agad buina. Aran te boa, aran sinoria. Herang ni kakuha rata yan brave sa iyo. Puntemi eto maroy. Puntemi eto maroy. Sinang karawan taray tau te kaki ate ibugi yaman ay kay. O sinake may rigin karokoy na nanapong Kristo o tumuan niya karesa ni Kirisa na rete. O nura te tau te katuwan na rin na warak. O nakataya ni bita anatapas deso. Sa nura rete agin na tapay para. Payanarik. O nura rongon non napa inakametoa. Ana te agad para. Tani era tamakoro isu ate kibone yawo. Temuani man na yeron terayan. Oye baina ni kibai ka bain te ikare. Imata kun kara kwa rota kin baina. Oye tepeka ki mayo andano. Ayo te akan temuani man. Are temon tau te agad Babron. Eka bota wo ki mate ikare. Teka mimi. Pangki ikena ki min Babron na re Iraq ingay. Ginawa ono puite maire. May back there da resun kawan Iraq are na anakawa do sa Saddam Hussein. O teta para Babron ari yakuna. O ta kami mi bangke kena kami na taboy rihata na geologist kita ni kinikin. O inuragi pennan terayan ayay paina ni kipa. Raw teteten province yaki konani kiwi. Ana teka tieswa yaki konani kiwi. Ekakang. Punsita Borau mare tekinak. Tekan terayan ariyay painta ikariyon. Tani era tamakoro isuan mau onuria teman na takawuman yaro ko takawuman tautek yaron tepia o tepe ka kira digina o mena tinna itiri ni koko inanon buwana imerena nuina o tete na koina ni kanga itirake kakang iro ko ni kabasay no sanora takawuan tautek naron tepia itepe ka kira digina poni Miriam na bosa ara takawuan tautek an diyon naba ikabaka Babron naron na sinoria na bandaramon diri narakawuan diri Poni Miriam na po siya kabaka Babron. Itabi ka kira na tawa na. Paibukin na ba? Wawa, titangan na buwa ka. Inanon Miriam na po siya. Tuwara bandiyan ko, o tarayas. Akain, hindi ko tagayami, ayatangan na buwa ka. O, buwa ka na Babron. Nakay, punto korak. Panuso na ako man na ikay. Me, ekora riki, po siya, nakon Miriam. Kaya saan tawa Babron, o, nakari ka na tawa tayo ka po siya. Ngayon, imumirakit. Iteran de beayo. La cosa pa ekora ki iteran de beayo ara iteran. Ayo epon ko ta kora bosa pa kora ki na kon Miriam.
Ada pun tadi nana datay ay. Kami mi datan brabis. Kami mi datan brabis pa. Iya kikonahan sa panako. Yain kan na ba ya kawa sa mga noya tinay dirin ko ako ay manay buwan teman ay. Tira nanon datakan. Tinay dirin ko ako. Sinori abangke ibuwa ka Miriam babosa o akangka. Abuwa ka niya pa ikatinua imonde ka baburon. Ang kisende ka baburon o ay mga puna ko yang o ay nakunduria Lydia. Ila ka na ba Lydia baba na. O ay mina ay mga ori yan ako ayak. Dawa ay gubita. Akan ne din ko ako ikatinua. Agi ikabausi timan na timpia. Ari Miriam babosa. Ipon ko sa roy bari kita utea ka ikatinua. Ay kay inanon ba na. Inanon tayan din ko ako kitanay. Erang ni kami mige. Sinoray kay esururun da bay para. Ipon nang ni kami maya pon rang ni kuwawa. Mesway dok. Iyan mga tira kita katinuan tau teka naron nasasan ka para na ko na narakawawan tayo digin digin. Tegi buwan ako na wari mo imata ko anori ang mga teman na yaron tiripari. Ay! Pain teman ni kiba. Iyon na kunang. O awasun teman nan. O yang nga nagita tau teka. Antayin ko at. Teka tinuan tau teka re. Wala kay Miriam mabosa re. Kuna yaka ni Miriam mabosa. Sipanan na tayo ka pa na baguris. Naroon naraririya rin ako. Apon to ko. Yakaraba bagay kita kanta ng ayo yon Guris. Guris, ebones. Tirata ba ako tayo ibugin Guris? Antay di sa puwa karang nataga may Guris. Tuwari Alexander the Great. Alexander the Korakora. Kita kakanta to. Puning ay kay natatangan ng buwa kay sapat ni buyan ni o tawa na ba diyon o the Mediterranean. Si tatay arang morirki. Alexander the Great. Ay po sa pati ni Buita po na narinig. Iatagi guri si pata wat yon na bandita ya monte nang tabi. Ikabuta wage ima paint man ni kibaki amena yona. Ipidi maka de tau takan. Ntawat yon are. Pukin tira ang kaya wasuna. Amen na general Alexander ay karang ni kura-kura kaya pun na iridi mga iya. Ntayin ako inon buwak. Tuwari ka sanda Lysimachus, Ptolemy o Seleucus. Akan ni araya na General Alexander ay kaaman. Po nang tuwa mauruya, parang ninukoria o orang semat. Takamimi ba ako Mina Alexander, ba yakin mga uya na sin Alexander ay mina. O tukura kay kaaman na kaya tanan General ay kay ayang uya na pa, anaki buwa ka. Anaki buwa kay meranaya. Maasi pa na batiyang paya ay meranaya ni kaaman. Kutan na kung kaya sa pamanan, kaya kupahinan, kaya kupahinan. Araw na ba na sinaki buwa kay mananar. Basta sa payan na ba. Yakin akong dehe, kaya na sin Alexander, ito ba yari? Si payan na ba, General kaya man na imaran na yan, bukin ha, awasun, teman na iwa, dire bari. Punta na ang General, agaman. Kabimi, ito ba ibaragi? Ipon lang ni ko. Ay mo yun, imata ko ni Mino Brabes, tigim ba ni Shua? Ipon, anori, teman na tekaman. Akakamak, wala koko na, pasin kora-kora. O yay, wina, ikapapagay, kabis. Oy kakang, oy kangkans, oy tutu, at tinikiran wena, oy kakakoro, maman ka ba na yaki, mayna raw, ayo, timan naman ta kamimi, timan na ta kaman, kakoro, maman ka ba na yaki, may mayna. Tingaw ni korona. Punsita po na matapon wen, the buwari, don't know if Canada, agit tingaw. Monte tira-tira, at kaman naman na yo, ipuntay bukin tempayan, Rome, marita kora-kora. Ana tayong taong tiya karom, yapon wasira na ba na kung titayari, imakuriya Yesu, ari arawian tiyo na bayo. Punto ko ka ng Rome, ari bonse pirato, ay mas katayakan ni Yesu, ba nakamatiyakin, takay bangak. Punto tao siya na ba ng Rome, ari enera na ba ni Yesu, iyon takay bangak. Rome, punto yung paya, tao tiyakan tiyo na ba, inunod na pong Yesu. Ipupira ka na ba tiyaro ni Kirisan, initira na rin doon na, inanon na ba tiyang payan Rome. Tibay para, ikapara-para pa kan timpayan Rome. Tapon wayan tibawa. O koron teman naratakaman. Akit ang aun. Tibawa rin tani ara tamakoro wawa. Yay tapon wayan ay katangahon. At tipis matatano. Ari iti ibugin nurabi ay aspaspaki. Takaman naman na yay korona na ba ikatabuina. Yatagi Rome ba ispaspaki. Inanon tabuina tamakoro. Yan nurabi ang tabong na Apon pero anro akiaro kon bubuwa ka na tempayan Rome on tawi kawanan ako.
Ia mwanda ni mana ko ikay. Tiyampayan Rome. Ay tanan Anglo-Saxons atawa ingiran ni Mekan. Tanan Franks a Mekan nonon Burans. Tanan Alamani atawa onon Saman. Tanan Ostrocots atawa onon Austria. O pero nga kita bewa may miyang awa mana ko inonon tiyampaya. On korokoro na yaron na sa Sanoria. Ndabong ayo yon naurib. Ia mga korokoro min Rome yon naurib ndabong ay. Ita ko tiki ba na wanuan tamakaro na isuan tanira. O iyang o ikoro akan ne. Koro akita ngaw na. O anoria ekapura kita koro tiyaina. Karako. Teki mayun na tinna ito koro. Man nakirimo. Raw. Nkiya po pora kita uteka ke may yon naurabe. Ay katabuina. O yawera ka na pati tauteka tuwa na may bukoy. O ang pera kita tauteka iyo. O yasiripo ina pati nuwa tauteka kaya manay maina. Kamimi ayo. Epon tekin na tapay para. Inateki mayun na tinay tukoro man akirimo. Ayo to baya kamimi. Tieswa ya kota te kikiri kagarin. Inarikin tiya kares ang teta yari tawa kiro miro ya pero nga ndo may miyang. Ya kota to bobuwa kayo ang teta rumauro o ipitakin te tabas. Naron na noria tani ran demin brabes yon koro agad buina. Inora te pa yarang ko kongora anang idik. Irang ko kongora te pa yan. Tarwa mana untay kayo. May buwan tao teka ikata buina yon nora inawera kita tao teka tuwan. O iyo ka para parante tao teka nende pa para irun tani ra. Inakabakaya tao teka ikata nuwa. Inanon wera kena. Konoria. Dayan kayo ni ko to kay iko dayan ne. Akan na tanan tao teka. Ay kapo ako kinori ang kain damaben tabong ayo. Yain ko mangka yagi babun teka ki mayunian naron na teka na tabay para. Ana pun teka ki manuwa kaya. Ana teka ki manuwa kaya. O ayo. Tanan Vandus ikamaunak. Tanan Hirelite akamaunak. Tanan Ostrocots akamaunak. Iron tetaw teka arena wera kari. Ato kuruwa warirek. Teka bakaya tanan Vandus tanan Hirelite tanan Ostrocots. Aki aran nabaikan din damaben debongay yon urabe. Pabugi na ba apun teka ki may wakaya. Enaki siguri ngay. Kami mi tabay parakin. Teka na natungan na teka na kinamantanira. Inakarawawa tayo na matatieswa. Titaw teka rin na wala kari. Nano na inasirisiri. Inasirisiri. Kami mi ki. Tukuro ay wariri kayo. Iwera ki may bukoy akoro kitangaon. Iwera ki may bukoy akoro akyaman na yon urabe. Ano ito mo na bay? Ngay koro ay katabuhin na po makorokoron Rom. Ano nang kanya pa na po nwera kay tukoro ay wadiri kay pun may nanon Rom hariti yung paya ni kaway. Inawera kay may nanon. Ayo ito ba yan ang kamimi kay? Yan ang kamimi. Takawuan. Kakawera kakawag. Iwera kay imuya koro kay tangaon. Awera kay makoro kay tangaon. O yes, bawera kay ngaya imuya na. Yaki wera kay nanon na tayo baburon. Yak wera kina nantay media mabosa. Yak wera kina nantay Greece. Gerom. Manatira ki min bakan timpayan Rom. Punti tau teka natira ki may nanon Rom. Inanon mon bubuan diri kay kabas. Ay natira ki muya koro akitangon. Erang ni ko kongora. Teki buwan anong wana man damakoro isuan dana. Yay matana ayaron matan tiwa mata. Ita ko tabay para bato koro warere yay matana ayaron matan tiwa mata. Matan ka ba ni ate bugin to wana. Mapun seki wana tiwa mata ayo. Seki wana tiwa so mapun wana tiwa mata Borau. Ayo. Tekan na ko para paran. Tetaw tekan na wala. Punto po ta kinaro. Eka po tuwa kinawagi on nanariri tiwa mata. Ina po to pa ni kabane. Tiwa mata nakangay. Ari o hingayanap. Ari ay hingayanap. Seki mayroon tiwa so. Pun tiwa mata bayri yanap ay tawa kinap. Ita ko te tapay para bato ko ro wala ke yay mata na yaron mata tiwa mata. Ani tekanta ni ngo to ko weapon tekin na tapay para. Ita ko teka na ito wanan tiki pa ng wabi mau. Inakokoro makiri mo. Nano na tau teka re koro kami maina. Punta na tau teka. Mga iya nakokoro. Patira kokoro na. Ipirin tau teka. O ipirin naro. Ano ito kokoro apun katiri ato para. Inakokoro makiri mo. Daw punta tau teka na pirin naro. O na pirin tau teka. Tira na karoy ito tau teka ayo. Sinanginuri bahaya kina karoy. At kamimi. Ikakoro ano nung tete and brabis. Esa kaya tayo ang tabong ngayon. Nora teka na tani rata makoro isu at digi buwa pui mani mago. Awani natong teka neka na ko tuwara mandiri tata.
Raw, tira te kaya kura rikin, ne kana ko tuware mandiri tata. Ngana ko taku ba ko na yai makam ko na ni bita na suat tuware mandiri tata. Ane te pa yarang kakawak. Seta ya pa ne kana ko tuware mandiri tata. Orik pun te tapas. Ena ka kinako. Te tapas. Oni na taku inano na pa noni ka te tai madesua. Enoni ka te tai madesua. Tira ere ke madesua te tapas. O tira ere ke madetai te pung te tapas. E taku inano na. Nanona, yaki kona nuni kana tai tesua. Yaki kona nuni kama ena taku inanona pa na kona ni pita te tai madesua. Ponte tau te kan narwa ya na katai ni pita na sua tesua. Ayo punna na sua tesua. Yaki te tai bukin te pa ya toirang ni mato na yorun to suan tiang apa ikitera. Ma ayo punna na sua tesua ke buina ki punna ka kanda yorun tesua. E tau te magoro anu anu atiki bona te pin wo. O e kapaka to ko na ko antano. Ina puwa to ko na ko antano. Ai na kakarawa ya kan karoyo. Ai na titi karoyo raw. To sina sira ke mehera kai ya punnang na karoyo ana wa kin karo to bungayo. E punte akin na te pai para. Ina kapaka to ko na ko antano. Ai na kakarawa ya kan karoyo. Ai na titi karoyo. Ina ke ana kan bunwa ke ina pipi. Ina pipi na wa ke karoyo. E kan andi ki debita ke man te tapas na kon Sunday. Tira eri kino non terongorong. Raw kuno ra tipita ke ayo saki tipita ke atabe. Tipita ke akara uraw. Tipita ke man tataba sina kon Sunday eri kin tiara wa akara uraw ina non detay aman. Iku bana ko dia ya pun kakain namin karo ake pa ya mimi dia pa ya pun tawa kina pare. Ane te pa yari. E buogira Dr. John Eddie pasinata po ton tipita ke. Ina non na Bible encyclopedia di tira ni pa ni mabubuo no bima tuwan sinangkaw ki bogi no kuno pa nakamato ata pa ya te akin na te pa para. Ay ta kona teka John Eddie tabas ti teka ni pera kota te musiraw. Sante puntiara ya nga pikan na kun temo no bong the week. Ibu kina pa punto bong ari terma uria taye. Punto ko. Irang ni papa ina terma urian taye ruya kain na igubita kain ni paboron kain ni bosia opon kain rom na. O te bai tawana kamimi ba Constantine wa tempero wan rom ngi yara ida kimana tangan buak na kontiaro ni Kristian. O ya karawa tumuan suwa yon kinakin te Sunday. Ngana koro kon takawan sensure ye yana wa tempero wan rom ayo. O ya koro ita yan takan menan kanikinayan tai nana may bibi numane. Itangi dia pa nakasito wana on rom ba dia mo na ni mamana ko. O yari kana yang inakangan ko na ni ko ta tempaya Constantine. O yere kana yang Constantino ina iko ta tempayan de taru maurin te ponga Sunday. Ayu wana suwa Constantino are karo ye bugin nerigi AD tenubu bawa wi matawana. Ay ta wana suwan nana pong taya ka niya ki kiamu sila watana mus mama ta kina non kawa. O 9 tapon bubay. Constantine AD 321. Ani te pa yan kamimigi. Ayo ana yang kan poda tempaya pada mo na ni mana ko ya kari na tepa yari imena iro ya bekan ni karin na ni kanga ni kari ka pati Kristian tiaro ba anang kono hani panen warurung nga kaysin ano ko nira tiaro ni Kristian awan ya kain data king kan ni kay tiaro ma tempayan Rome na natay Constantine inanon na pong tataw tiaro aga sito wana ki bukin na nayang Constantine ni kan ka Kristian ya bekan o ni ko ta tempayan sito wana. Ayo te bayari giraw. Ayo kanuan te book. Apun te book man te bota kinaro ayo. The Catholic world titira ni ba wanu bubo or waiwa. Mas tengar wabubo ruwabu mawa ko kunan chicken kamatoa. O yang ano kamtay ba kunana yang goya kumata ko online. Kakwawa ta kakwawa ayo. Payo pun kanuan te book amato. O ita ko yete tay pun nan siya pekan na momo. Mayay to ko wa kainis matuwa yon tay. Ari kari kena ba batakan ni kina ni poroy na ko ni Yesu. At time teroiri. Han? Sarisa. Mga yari tikari sa nabay kay daran na yakangay. Kawakin na tira ni pikan. Inatima tuon katabuak yon koroirok. Mga yari ayapong pikan na Sunday. Yari kayo na tagin akong bauda. Yari kipaya Sunday girisan. Tabo na ko ni Yesu. Anday yada ko. Tabo tagin na royo. Nanabogyahan na titira ni bawa na ubuarwayo. Kuno orang mo andikin na. Ika nga Sunday ni mondo ko. Inanon te kare sa ni Kristian. Kristian ibugin makan da pa ni Krinak. Asa ni katay inanon dabu po tidig. Ini kan kokoro yaro ay mayutay. Sante yakara uraw na bangkanin. Kasuwa kirig ibugin mga usin Kristo. Tuta na yung muin tuta na. O kaya pa ya tira kina pa. Nuna yung muin harapon te tapas raw in wow. Ano mo hindi kina. Yakara uraw.
Ngayon, tiro kaya wari ni kare, tapi hindi kira kaya pun ka ngayon ba? Hindi kira kinububura. Okay, apa yari kibat sante ba ita kaway bugin kakuruan na nun dakanta ni ngayon ni kawo. Ngayon tatabas ng tabay para yapita kilong tikari sa dom o titaw tekan dom. Yaki bisi at Yesua, agi bisi abotoro, yaki bisi na ba Yesu. The council ni kare sa rikarawa gidori gaya, di tenubuwa wabi manimawa, tere ko sa iyo, tawa na ba, awarigya, kakwawa ba ayo, the proof, beyond doubt, ayo na ta kakwawa, erang kadiri kinabangan ni ba, pun kakwawa tero, iyo ba bisa. At ako natakan the council of Laodicea, AD 325, ariya ikirisan nagirigi ba yutaya. Are nano, anagdi nagkawa ka na tabas at kaisubong. Are nano, ariya nagkawa ka na tabas, o nagkarawa ta pa ito on Saturday, Maria in karinya na bong duwe, o ang kay kirisan nga iya, ariya in kanako na, nagimakurin ta bongan. Mangkanako niya kinakatotong iya yutaya, nano, nagkawa ka na tabas at kaisubong, o anak kahinaki, mayroon Kristo. An ito suwari na kun, the council ang niya karesan, tinububuwa po yung manamawa. Ayo, the council ang niya karesa, kasi ito wanagay, dito tekan rom, Matyaron Krisan. O at ako ba akamay nga makanditabas na kung Sunday. Ayo, yapota na ba timpay? O kararuay na yutay. O man karawan na akit ay ba apon ka kararuay na nun detete na probis sa rete akinaki. Ani inapitatiswa, matatay. Ani natawag na nun na benoni kita yantay, matiswa. Iyagi kararuay na mananans. To at ako ba kararuay na pun makana, epon kakuruan nun tete ang prophet paya kamantekin na tapay para. Ita ko tiya so ilong tani era pati tau teka mayan yon tiya bayo na tira ki may nanon room o nakatayan impitana so tiya so. Debo kita wana pa na nabogi na bata katekism mo. Ita converts catechism. O katita yan sa sila kaya mga punikaya ka. Debo ta gindi ka resayo. O ita ko na tayakan the question or Q. Yung nga tipong nga tatapas. O yan mga punikaya ka. The answer. Saturday, tepong nga tatabas. Tisira ka ni mo na, bugin tira nga isikaw ka na Sunday o sa tatabas. O, ita ko na kaya, ibugin na pa ya sa tiyakari sa Katolika, ni Kevin Karoyruan Saturday, na kung Sunday. Raw, ayo, tukwaway, kantakin na mati, titangiran ako yung iba, kan nanura tukwawa. Yaki kan karapa. Panganay karapa, yapurin may matan karaw. Ayo, punta na tayo ka, tibuta kaya yun, kasi pa, ipunipisa. O ibig yan, ba't ako iyay maka na, kaya ka na doon makaroyruan Saturday, na kung dabong na Sunday. Yan mga karin ko, ba sinawarawaran, dabog yan, the Catholic Encyclopedia. Dabog yan, baka wabubura. Volume 4, titira na ba, dabubo na magbimatinua. O at ako tayo ka na, tiya kare siya, mo inipitakin dabog na masarawa, man iyatabas yuta, iya kay sabong in the week. Iya kari katakatenuan so, penang kainas na kung Sunday, patabong nga nakawagin na, kaya tabo, panabong dawa. No, ita ko ikay this Catholic Encyclopedia ba? This one, irigay kay matatay, tatabas, iabita giron tiya kares. Tatabas po siya kita katenuan suwa, mapunta kawa. Na irigindi kita katenuan, na narinan suwa. Pabukin na ba, ikotahan ako na ba, takawuan suwa. Ano ko, tay karawang pa'y dabuwa karaki. Payaki, kukurin na ano. Yakan ako man this one, o, iarigi, this one, tatabas pa ng batenuan, kibun ng bawa. Kakuruan na suwa, dabuina, iya po nawa na ba this one, kung natay matay, arita ka ba niyan suwa. Karwa korona bana suatu buina. Ani tio mata epon koroy. Sesa nori suwa ay ka hintay kay kana ko nanon suwa agi de buina. Yes at bota kin naroyo. Ni kataya ni pitana suatu ya suwa. Matabong intermauri at tapas. Ayo nga na teman na tanga na tio mata disara pa ko mentero ayo. E pako ko doay di sa tete ni kawai. Et pako ko. Aran doay kao kiting. O na po kaya Catholicism and fundamentalism, o yang nga titekan, ni kauring na kuya, puro tutans. Danan fundamentalist, naroon na yaraniya. O ito ko, aputak intero mauri, fundamentalist, kito ko rin karang kaning kamatuatuan suwa yung tabay para. Aputak intero mauri, puro tutans in Sunday. Makita ka kuwa ang tabay para, tiyakin na intero mauri, ba nakarawak in Sunday. O hindi siya na ko, ayatabas yutay, kita pong inumusiraw, pun Saturday. Mapunti kare sa Katolika, bayari, penarik Sunday, patabong intero mauri, bugi agrisan, ibugin karinian da mga us. Daw, ipuntiri-tiri pananan, kosa pa po ni ngaya, karawati bitaki. Punti tayo ang province sa tiyakin na, ay napitatiswa, matatay. O ngaya, ipun kamatwa. Daw, tira na kaidiran tayo di kayo,
Iya nga mana nung tangira na koim ba kunong tukuwawa ay pan na koim pwede ang tukuwawa na nom nayo yaki kan karapa pan nakatiri on nakosa na koim basta kinano was nang kakarapa ipai karang kakawag medun tiyaso o na ko yan o matay katangira kaya imati bugiya tira na kayo ko tapay para kita kati kaya na teka tiyo mata irang kakawag sinariay nangan tiyaso pinakairina ikuwawa yay makan tiya karis sa kitit sa kairirin kung nanin pitanas wa tiyaso teka nga ngay kay punta makaraw tayo naruruan po yung maruay, wata kiba natin po yung mawa, at ako diyaso, nakiuruaw perita, o nakiuno ka na ba, teka, ayusin ako, may wiw. Raw, ayo na teka, diyaso, matua, iyakiuno ka pa, ayusin ako, may wiw na. Yes, ang tekin na pa, ayo, tapas na nakawagin na, kung nauring at pong at tapas, tabuyan. Uno pong ang pong inamagurumen kasama ko rin. Matakay sa pong, anatapas, iyo, ayaswam. Ipon tete, diyaso, bayaki ko na anuruan na berita. O yaki ko na ano ni ka deteka, ayusin ako may wina. Punto ko wa teteka ayo. Antay ako na turiro na. Antay yes na turiro na tetay kayo. Yesu, kita ote sa kaidirin dero. Ayo to pa yako. Tira an aron mek. Arita ko to pa ibana. Kaya arita ko to amata. Pedro etakaru. Eroi kiran nanon Yesua. Nakoniran nanon yomata. Pun Pedro akamato atakanta ni ngayo. Raw, makan tiya karisa, yaki kapaya kiyan makan tapay para ibukin na baya sa tiya karisa, ni bita, titapas na kung Sunday. Puntahan niya na tayo ka na ba na nabukira, canon and tradition, titira na pa, wapupuwa na po yung matinuwa. Sa kiman na tayo ka Kristo, mapunoy na maka na, titira na pa na wapupuwa na po yung matinuwa. Ipun katiriya, nakya nakangangay. Antay ya makan nanawagit yero, pero wamano, tiya karisa, kitiyaswa. Raw, punta ka nga rin kakayaki. Kasukan na natapos ito pa'y para. Di yung at Yesu, baka nurungan makanan ni karikabay. Ito ko Pedro, pero ori idikiran na nun Yesu, na kuniran na nun yung amat. Ayo tatapos, yung aniya na amat ni kabaniya, yung mo may ruyatam maniyewa. Kuwagi kanina tatapos, sari pun kawagin na pa Yesu. Kuwagi kanina tatapos, sari pun tapos na pa yayabotoro. Kuwagi kanina na pa tatapos, sari pun mo tapos na pa yaymuan ni Krisan. Idon Yesu, akisita po pong ni kabani. Akisita po. Kung sito wana tapong, kakapayagi ron Yesu. Pagkatapos, ikaw rin wag yung katabuak. Abo na nito wana, anak kakapayat Yesu ay naroon tapungan. O ay mutsiraw ay. Ayo, sa kaso ko para nilinin tayo di kayo. Tapay para, kaya na tayo katiyo amata. Yesu, kita sa kailirin tayo. Anaswat Yesu, kaya naswat yung amata. Anak kayo ni Pari Yesu, kaya narili yung amata. Anak kaway Yesu, kaya nakaway yung amata. Ito pa kay karang kakawag. Ito ko pa na ni Joshua na sa kay Didi doy ay terera. On to po ngay kam na rin niya, kam na turoy daw na. Mangay makani bataw, sinaturoy daw ni Yeo. Amen. Daw, ikatipe na ko nga nakanta ni nga mana rin eh, Joshua. Pangay manaw su, kaya ni bata na ni kapan eh, anaturoy daw ni Yeo. Sikunan tayo na naman tayo di kayo. Narinig niya Yesu tayo di kayo. Ikan din niya kaway ng detay kayo. Hindi na iya pandong niya, pandan na so. Yes, panura to kuwa wayo na tayo ay tangi niya panay na tabakin. Tohin na pes, sila kidaman na nikangay. Kung ano na ba nang paninubuhat, to kura kay kakawag na Sunday. Daw, iya kitangi niya pandan ko, ito ba iya kayo kay. Aki po, matan ka pa na iya kakawag na Sunday. Pamay sikirisan na ikakakawag na Sunday, at tangi na ro, Yesu no kuwa, manano yan kuwa. Asan may wag na tiyo, tani ka pa na kiatay. Onde tayo rin mga rin yung mga may silki, ay rin ya doon tante tayo yung na ko na ni pitaya kanta nga ni mga irato ko wanda pong nay. Ni ka tubi at yung na mga omatay ang wana bibit at Yesu. Na ko yaw at hiraki nung upanan to kuwa nila to kuwa. Kuwa ki kanikangayin tayo rin kayo tuya kuwasan ko atam kuwa iro ni Joshua. Di na iya panay rin ko nam kuwa. Itang iriyan irira Yesu tayo rin kayo. Raw ibibiti ko Yesu to pong nay. Ibibigay ko Yesu ba kung natira kay mantitabuan ako takatakayay. Nusin ako may bukoy at kurak. Ibibigay ko ba kung naiririya ni Noah. Kung ako ngayabay na muna, kung nakawagin na naswa, ako nakawagin na natabas, ari mo ang kakawag, ari puron roy, makanan ka nagkipay. Kanan man eh. Ako saan pa yung tatay kay. Mantitabuan ako ang uray. Inanabuwag tayo siya, kanan pa na nagkakabayagin ka pa ni. Taruwa manawon, tatay ayo. Nakondagan tayo nga abong, sinangin orang kan nagkakante sila, iangat ko. Arang inumay siya karis siya, tinuwata punta nga. Hindi ako nabayo. May nga, ko. Sa kasukahan na baka noon tayo nga po. Ano ba nang nakabayagin ka ba?
Koraba tertak yang iroi ay bukinte kanonte tadi kayo kongora reng kawa kina koira wara ti songora itagu pa ya punde kiroi kasian dari kwasan na tayo may maina pesiri kinda ba naturo tuwe ari asan na sipawa kanonte kongora reng kawa kina koira tadi kayo sinapus maya lagi kantu grup nane ye grup nane asan dokon tadi kayo Aya, kain grupo, katauran kami lagi, karena kangen nang lagi kuna mi lagi, tokoran na kunan tayo. Sa pusmaya, kain grupo lagi, kanang ano pa, kuna mi lagi, na kunan tayo. Kampas sila pa kain grupo, sa pusmaya kami na kumuhay kay. Yawakan tepo skanta ni ngaya ngaira Kain grupo, kami kaya bunta be, katauran iya kata kantaan na nini, di ba ni nabus. Dalam feedback begitu kongoran tadi kayo, kongoran yan na ba yun di ba, tapos di ba. Dito kami takabugi, sabusin kami, kamakabutan na ba mi kabugi na kuya takanora, tayo. Sangat lagi panara lagi na kuya kain grupo, sa pusmaya lagi na kumuhay kay. Kain grupo, pun kaya mita ba, to yang po haro kuya kain de grupo na rin tayo di kay, po mita yung kaya mita yung kay de kanon tayo di kayo, and then kanon tayo di kayo ilomi. Era pa ito ko ba ya tawroy, tanan ni kay, ito ba ya nigila ko na ito yo. Akang kukunin kami ba, yang nakin meri di kanon de merin layo. Ye de ba busike. Takabuk kita yo, kang kabutan na pwede, takabuk.
Euru akinano yakinakoi yakitau haro ipuani pure yakipanano etemeto ahiro kapayau meirona yakimano kina feedback on the emotion paper. Aku ada komen tahu di live, bukan kalau kau feedback on the comment, kita boleh komen tahu dan komen. Si kapara pura ibu kinji di pepa de na bus pa ngai ya ake ada ya kira-kira ko yang kai sakat tayo baca jala takangan kaya ya kira-kira ko ya kita be ba ade tutan itu ya bus na bang ane ya kakaya kiti ang andikin takain kurupok at pepa de na ko na bus kambe sila ba ibu kin na mi ta lang ino asa ang ani ri kan kurupu pa anak kan wat bere na
Ay, ara pa kain kurbu, kanta pa ni panami yang temero. Ah, au kanta ni ka ba ya bus de beba, de dayai. Kanta balik bugin na mi tata na ginan. Sinangan ya lagi kanta kurbu na ni ayo, puna ya lagi te korana de dayo. Kaya punta be bus de beba, caka bugi. Basin tapa. Ay, sebus maya di kain kurbu sebus maya di kami, nakomoy kay baka nakanako kung namito ko rin na kinukuha ng tayo. Anda po? Ay, karabaya kain kurbu na nila kay bundang kan na nila may arap pa bayar ari, uri ngay nun na ya, yatay na nila tayo. Anadeira wawa tananomi kamnoni me kina te asua akamnao ni me kina inate hadesinye ni me ka nanau sitame kia kia Oya kami suang kami Baina koni kataurau Nemi maimi Akamen ako Ikataurau Nemi maimi Oya mengan ako Ikairing kami ako Paikiminayay Okam namin nanatayay Paikiminayay Okam namin nanatayay Ay, sekarang baya kahit siguro na rin ayo. Kanda ba lang ay panami yan ang temero ay. Ay, ito ba erang ini kan ba au sige. Ay, sekarang baya kan grupo na niyo. Kata orang ko na ito ko na ba kan na ugoy na digi. Ande, tayo di kayo. Ay,
kasugatuhan na ron na kasugatuhan na ron na. Kasugat tayo ko taat. Tayo kumetowan, tayo kumetowan tayo ka. Tayo nagyakakan ako na tayo ka. Ay, sa usumain kami, kain kurupuri ko nabili dito karana ko na tayo. Ay, ubusin kami tanong ora araw-araw kam. Kahit ba ya sinakroy. Ay, kahit kurup na rin kam kira-kira ba. Ay.
sekarang ya kan guru nani ayo kambesin dapat ya kan jadi ya aru meton dayo nawarikia eta gua teman pepa yo besin dapat jaga para apa ngai ya yari ki roy metatara kambesin dapat ke kam dapat korapa begin nam feedback ya de waktan ko yang de musin pepa ya dapat de metata no bok ya eta gua mina yo korapa nam kongora epi yari ki jakaga ngame jaka kayak no kono koim pa ka korkora kimi ko besin dapat de gue de gue dem tega ni kaungan ko den dayo no moragi no de sa para dayai ko besin dapat no bok ya kanga sikani metata de tabes de kono bung korapa nam sisirak da yagi de rokom gebong kita yagi roy nang metata de kongoraring gebong sina kasukuan ko de setete pa enarari ena ibu boki bikin sisirak na konti ngabong ko besin apa ayah ini kayak amang ko kay Metata roy bitakin de tabes au sisiraki tira bukin apa aro aki saki katolika aida na pe te bitaki ane takawo an sisiraki tira aroia o meta aki asa ni musirawa awaki ata awakata ayo anaka mewa kinape ngai yagi kawaki na de tabes ade anak tabes tiaso korapa bukin nam sisiraki korapa bukin nam sisiraki korapa ne nam feedback am sisiraki ade ko korean nam mosin bebay na konti ngabong sina rakandani nga pa nakakakam sisiraki ayo eta kung kanya rimin ayo korara pa nam kapara ay pun kuawa pa siataya ay kuawa korara pa am kapara ay kuawa ay rapa de feedback ay ano bagto ya korapa di sa kapara pangaya ngaira katolika sibita tetabes tayo ka yau sisiraki yay te pai para temen na kia korapa na pe nam sisiraki ako tapikan tayo sa kasukan na pe na konti sa tete di sa kapara pa tirang ki na ko na pe kaya kanan na konti ngabong korapa lik ay to ko pe na tibe pantay ay ako kantani ka pe na tibe pa kana yay lik ay era pa punta utia kali kini kakaita uno kami kain jono yo kain neta ay bukin dona kira iromi may muan ti aramon tayo kini karuko akia pasaro ko hinon dara karway wan tayo kini tayo kampesin na ba jaso na kakabayan kami utia kana ba ni kakaita uno kami kuya di kuti meton doni nanti live kupasin na ba na ba bukin namtay kosen na ba doni ra may muan na ni karuko saro ko tukin nanti tayo korapa ikaita ko na biang kuya di komenta ko aki aparatu puri kaya di ko ngoran di radio kaita ko na ba ako besin ta bay bugin rona kira ilumi dari kin nam radio may mo na ni karuko sa ron tay to ginatay yapun ka ita ura ngaira ni kapen agi sa ron tay di kay kambesin ta ba teso na kabayen kami ni kapen sina kanikina ito gin na yun de taro sina buperaki an taro sini boy ko askai tau ko tamera jaswa ay bukin de terongorong asasan ngorai kinan tayo kayo sabu si ko tamera ko na kakapayay rin tayo kay ko na ronira nanore papa ko wasikan no otan tangay na kana bukoray menom ko biya karo ko ilay sikan di tano ko rapora jaswa ino namteka mga tayo kin tayo ngabong ko biya karo ko ilay na bayay tamera sa busi ko kapala yara bu kay puntahan bu ngay sa gikoroy subusi ko kay di rin tami merori biya karo ko pani kapen ilura may apukoray menom inon tayo di kayo, di kita bungin mehor. Pasen ako yung Kristo Yesu, ang ayaraw sa kamay. Amen.
Aya punta udah kali ini kakaita na kami kainya ita kampesin ta ba o teka ni kakatikiroy na kami kam na tikiroy nun tayo kayo tiyaso na kabayan kami kaya na inangani kami temesuroy semakas pag inigin tingapong iloran napapakin na natangin at tiyaso kampesin na ba good night ni kabene araw ko sa anak ko kunti